fafatisina Ringaluenga uamae Uatetongela ngatila Fa apulo wile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biile tua Fa asa olo tutabua Ubalua fafatisina Nengaluenga uamarea Uasetongela ngatila Fa apulo wile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biile atua Fa asa olo tutabua Lo utofio esa uiala upele Siva fata upatile otele Soia osevi ingalea umabi Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea gainga Malole ko Malole kau Ooh yeah Tautea Fa malole pale Malole kau Isifalute ua solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Fetua ole alofa Ua susuru malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Isifalute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Yesua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Lo utofi oe sauia la upele Isiva fata upati leo tele Soia osebi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo ola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea ngainga Lo utofi oe sauia la upe Siva faata upati leo tele Soia osebi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo ola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea gainga Tautea
Suia me uma sayai Bele o ita ea Ole mongai E mama E maputanga ma oilo uau Ele malo Ele tea Malo ne mafau fau Ai aluia oe man whaaloalo le pa ia o sapo inga se ia lala mai la whakta. Walau atu le au whai pese mai pea o i lato uma o lo iai vale rofa e ala i le teufunga la au. Leo lo tō wa manoa lea ala muri mai le whaaloalo le kāresia whaktai.
Parish Secretary. He's the High Chief of our church. He's going to welcome in all language. Thank you. O tali firi moto. E wafa whakaopohopa o tau e hiki ko Sisu Christ. Kula vinaka, vegi tawaki ena I yada nonda duranga. Sisu Christo. Patalo fatu I le suapa. Mamalo Yesu Christo. And greetings to us all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. As we come tonight for the family service of the late Afeleti Penisio, to the beloved wife there, the children, both families, we are here tonight to stand with you and to support you with your grief. If there is any servants of God in the house, I just want to welcome you to this family service. On behalf of this cooperating parish, the very Reverend Whakao Whakaio, and also to Mama Ruth, the 5 ethnic group in this parish, I just want to welcome you in the lovely name of our Lord Jesus Christ. This is a cooperating parish. There are 3 denominations of this parish because there are other people asking, they thought this is only a Presbyterian church. There are 3 denominations in our parish. So on their behalf, all the members of this faith community, I just want to welcome you. Thank you for having one of the elders. Timo is a very simple man, but his presence really talks volumes. Thank you. E vea ni leo whatauwa o se ofo lofa ma whatalofa atu I pa ia o tato tako inga I le nei tu la fiapo. Whatalofa atu I sos whawhengaina whalitua o tato poto I le nei mani. Whatalofa atu fo I pa ia I tuku matamali o le atu nu. Whalitua matausim sawa o se o lava I se au pito I titi. O pa ia mo tau malu whale atu nuu. Nuu atu ia whatau sala waile ngana ina e lok ngata. Ai o te talitonu le nei a whiawhi, ua maua me umalawa I le lofa ma le anga le lei o le atua. Nona lofa sili lea ua taitai mai ailo o tō soifua ma so mato wola. Awa ato e saunginga, na tātou vale alofa, mo lo tātou tamata. O te whawheloa I atu I le suafa mamalo o le atua le tamale alo ma le ngana pa ia. E whai ai o leo whatau waa ma le susunga I mato tamā whai te au, ia whakaofo, ai mai se fo I le whaletua I alu. Whaafutai tele lau. A o le atu I le MC o le tātou waso. Mo le whakasolonga o le tātou porkalame, le sunga I a whanu. Ia le awa ma le whaaloalo tele, tūlai atu ai. Ia o tātou mawhtanga, o tātou sauninga.
E lava tatunga, na ua mahe au na whawhaino ai atu. O tō pa ia mano o tō mamara. Sunga lea wao, ia po whonga whoi e ka le sia marosi ia si mea ano hei. Ai o tūra i atu, ia ono wao lea wa. A bea ia le part o le MC, ia wā tatu sauninga i nei a piafi. O nai tu la whono wha mole mo tatu maru nei, ia esu whako atu tatu maru. O lo iai ia whane le tāua o whane ese, ia iai i tūtau matau, pea e su atu i tua. O le tatu ka pata wha mole, ina ia awane i paka se isi lumo le stangata. Ina ia whawhaingo fie ai o na su atu pe pia watu se isi whako le tatu toa. A whai fōi e te tau mawha whaka tu lo, o ringa, sunga whawhengai. A mole, ia wha mamauri me te anu iau, e tau mawha i lo te wha mole. Greetings to everyone here. My name is Whanua Sam Sauro Moli, and I'm your MC for tonight's proceedings. Just a few house rules in terms of our church and outside. There are 2 bathrooms, obviously for one for the females and one for the males, that are outside on the right-hand side. Please, for our car park, this is a very important message from our Reverend and the church. They have acknowledged that they haven't towed any cars for a long time, so please, our families, our friends, let's not get our cars towed away tonight or tomorrow as well. So please, try not to park in front of anyone else. Also, if you do smoke, please go far away from our building, as this is a non-smoking area. Ia taratonu, e mea ia o umo na polopola ina mai, wa ia o aina na lua, ia whapea fōi, ia kālesia, ia wā tātou sauninga, ia whiwhi. Also, please, as you can see the program, please keep this as the program is on for tonight and tomorrow. Yonga ia whiwhi told me to please keep this. His pockets are getting very empty, so please make sure we keep this for tonight and tomorrow. Ia o te manatu, ia pono nā, la whatulo i lo suma te tēr sauninga, suma whawhengai, wā tāku sauninga whaka inga, leo, ia, ranga whaka, tai. Let us worship God. Leali ie, o whai oe ma mea mātou te nukofo ai lea tupulanga ma lea tupulanga. O lei whanau mai I maunga, lei whaia whoi. E oe le lalelani ma le atu laulau. O le atua oe mai le vavau e o I le whavavau. O Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Tato ifo matalo. Le tua manae lo mātou tama. Tu mui le alofa ma le anga le lei mo lau whanau, iaso taitasi, iaso uma, le ola soifua. E mai se lava le tua, iaso whapenei. Iaso e whaingatā, iaso e vevesi, iaso o le whanoa noa. Waso ia e whaalia mai ai lawa lofa iau mea e whai. I le pai atu o lawa nganga I tangata ia inga I wō manu tua oi. La ngona matali e lātou o le alofa lava o le tua pea whātasi pea mafuta. O lea le tua lo mātou te mātou te langatu ia whatasi mai whamole mole lo nganga pa ia taita ia le mātou sauninga.
e fesoasoani mai tina tu fine no fualo ainga maubo le kalesia ile nei taimi o le maliu ma le oti o e lava lo mātou whamo e moe sili o e lava le papa o le mātou whaolotanga. Come upon us, O God, by your Holy Spirit, that we may face today and tomorrow with hope, that we may stand tall and strong for our beloved Tina Lea and her family, and both families. They have gathered night after night to support one another. And now as the hour draw near to say goodbye to their beloved Timu Afeleti Penisio, we gather as a community of believers to worship you, call on your Spirit, continue to watch over your people in our going out and in our coming in. We pray in Jesus' name as we worship you, O God. Amen. O le pese wa saunia o le atatou pese ai.
a whionga pa ia le atua o le a whaitau, ma tātou whalongolongo iai. Tala leia Yesu Keriso na tusia Ioane. Ioane mata upu se fulu. A mata whaitau whai upu se fulu. Mani e tasi whai upu filifilia. Whangata mail tolls fulu. Fitalai Yesu. Wau sau ina ia lātou maua le ola. Ia maua atili ai lava. O au le leo leo ma moe le lei. E tu atu e le leo leo ma moe le lei. O lona ola mo ma moe. O au nei o le leo leo ma moe le lei. Ua au iloa au ma moe. Ua iloa fo i au e au ma moe. Pei ona sila fia au e le tamā. Ma au iloa le tamā. O te tuinatu fo i lo ola mo ma moe. O au ma moe e whalongo mai i lātou i lo leo. Ua au iloa fo i lātou. Ua lātou muli muli mai fo i a te au. O te avatu foi le ola whavavau ia te i lātou. Lātou te le whano lava e o i le whavavau. E le mawhai lava e se tasi o na whao ia te i lātou ai o lo lima. O lo utamā o le na fwai na mai i lātou ia te au. E sili o ia inisi umalava. E le mawhai e se tasi o na whaoa i lātou i le lima o lo tamā. O au nei ma le tamā e tasi lava i maua. I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd, says Jesus. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. O le viinga e o le atua lava, o le manuia, ma le sosoani ia I tātou nei taimi o le whanonoa. E au mai ma whamatala atili mai e le angang pa ia. Viinga lava o le atua. Taimi lea o la tātou whalongo I se tala, e au mai e tu vao tu iloma. Life dedication. Family mole. E whamanua ki ai o. O mea mawhoi o soni a tea. Whamanua I lono kua pai. Moai o whātalo whātu I lau sunga le whakea ngaina. Whakaoko kai. Whātalo whātu whoi sunga I le whailau tusi au au kale sia PIPC.
Sungai ali ia wa mfaltua. Patalo fo I de paia mal le kalesia ia isi o ne. No patalo fo I anga ngalua. Ai mai se le paia mal mamanu. Ua mawhai ona poto mai le nei awhiaki. Tātou te mori mawina le aso pia se o mātou tama. O timo Afeleti Penisio. O sina mori mau pupu. E le umisa o mori mau. Isi o tuangane o timo. O timu o lona tama, o le awhakasi saina. A lona tina, o taina ola, a ulalo a iwhaina. E toa fitu whanau o seo tina, ia e moi. O lo tama o le saina. Ai, tu lau lava. Pa ia mai manu le hapia. Na o timu lava wa sila pia le mātou tama. Ai mā ua ma, ei, le I loa e mā ua tama, mātou tama. O timu, o le olu matua lea o le whānaua, a tau na olu. E to tolu mātou o le whanau mo ia tau na ola ma pensio. Ai to lua le whanau whai o sio tina. E matua la timu ia I mātou umala. O na soso o aia ma le teine o sa loa sa ruka ua maliu. E to a whala na whanau. O na soso o aia maa. Tu sa ole ma mo uli Eso lo todo la pana. Ona pito ai male. Sama faile ya. To fa ya timu Simona limoni. To ai le amasa ma Sunema tabu. Whanau nang tau si o mātou tina. Ele umsau whamtalanga ele bā malo tuangano tim. Na le taimi lea mai le amta mo le mātou whiola ai samo. O le a whai ai sau whamtalanga. O tim. Sa o ngai, le a onga ta posa. Yo tele loko le a ma sema no nga kata ile a onga ti. Al tele la vol so fanga o ti. E ta a mau tu tuiga o a mi pasamo. Ele tele ni tau sango ma to ma futa ma tu. O le tele la vol tau sango le ora ma tu. Sai tu tuiga. Ta fai ngā runga ai. Ta fai ngā runga timu I kampari o le pipi ngai tutui. O se tanga, o se tuangane ese lo tualo. Iaso ia tātou mako pau. Le tala anga o tātou aina, iaso ia sama. E mai uma tātou aina. E le se aina maros. Pape nala sia mato ai. Wana o timfaleti la masapa mo ia sia mato ai. Ai te wo ele yang to te los putan sama uti. Ai fai mai isi o tina. Ole alanga I Amerika sa mo ko utui. Ke ia le sa ini mai se pe awama si o tina mama uama. Si o uso leo mani. Ona tu leo imwea. O le tangatai
o te le loa le nei tangata lo toa. Aha pea wa mauti ni Samoa o i Amerika Samoa. O te e le misi lava le matou whari ia lo tina mama ua masio. E iai le tango le matou e whai ngā luenga i le wa aku i leo sinimon malanga mai koua mai kukui. A whapea lai toi poi mai le wa ai ipo. E le misi lava ma te pusa mea an mai ma te pusi a lo kakao ai te siaki. O inana ola le iai si o tina mama o maa ufo. Ia, o leisi tamā e whaamui ai se o mato ana. Ai peita, pe ua whaatamā ia timpi. O ia lea tāpā o ngā mai mā ua. E o mai mā whiri whai mai. O i te tongi lua pi. Awa nei, ave, te lua whaamai nei sisi mea. Lua mua te tongi lua pi o la. O aso la ia o wā o mai. I leo me matua. E au mai la masi aki, mātina uma whai mai, a lutongi a tualo i tini tau saka ako. O se tamai, o se tuanganu, te le roa se loko alufa, si o tina mama. O na anu alu, a te ua whakea mai si o tina. O le a saula a maranga i sila. Ia vai teni na maranga mai tamo te inele. Ile tō fua mai mātua. Na maranga mai ai leo timu le tōnu mātua. E sa o whai mai, e suaso na pepe whai ngā lema i tōi poi mai ai muti. Na maua roi pepe whai ngā lema, o nau mai teni lena. E sua mo whie a pepe whai ngā lema, tangata o mai i nofu maa. Na whai mai ai, o na tōi poi atu leo timu. Pai o na pepa toe malanga i tutu ila. Toe whai ngā luenga lanu, ngā luenga lenu wha. Ngā whaalongo loa si o tina ua whatala au atu le ngō timu o le a mala. Le a tawe sauni o na pepa no kuma. Toe whai atu ngā timu i upolu, toe whai o na pepa. O na malanga mai e le isi. O le malanga mai la nā timu inuti. Ia te whaisina tala kukua i si o tuangani. O si o tuangani. Ia i le taime e malanga koe pong. Ia i la leisi aso tōna. Ngā anu wai pese ale au whai pese wai pese i aso. O ia i sa moi si o matui. O na alu leo timu i le pe. A taimi tonga ana. O lai ai le si o na ai o tanu wasa lipi no whai. O ina ana no roa ia. O ina ana ma sani mai ai a le ama. Ma si o tonga. O na wapa ai aku lea i si o tonga. Oka. Ma kua ai le peo atu sani. Ai te ua. Malanga mai la mua si o tuanga nei. Inuti. Ai leile. Ai follow mai ai malea. Ai te uromo o palo. O lera a sa uni fai un tonga lea. Papia. Dole. Na leo wa le e tuli si o tuanga. O se tanga. Ese le arrofa i amato. Ano te isita. Pape wa yes ta ini sona lumana. Io na wa ta ina. Ai le ma fai e si o fama. Dai mi uma le missima to o le te utusi malesiaki ya sona eta. Io na ma o le ma si o so le ma di. Ma o tala se tu pe ava tu si o fama. Ia ai vai se ko. O le mea ai vātu pa ia mai ngā. O se pusa mea ai, o loi ai masafasi. Ia koi leo sa tana, ia soi. Ia e laku atu watu.
Ia, ele, o tele lofa mtala unau sila fia, o mai jato, fa, kota putonga le leita ma, o se tangata mio maula, loto, o lofa, anga malu, ia, sila fia ele pua. Ia tima, ia tawia, ina, ia manuia la mara. Ia lofa le ua la lase no whamsili mo e pāru. Ia i se tani, tātou koe pe wai le lai. Ia manuia pere lau sunga le pātai hai. Manuia e pa ia manu maro tātou pāpitonga i nei koe pua. O moli mau e mamalama mai loa atili ai e tātou pele pe a momoe atu. Mai se lava moli mau mai tonu a inga. Aftai lava tina. Lato e pese lui inga o le atua o le pese o saunia whamalmole.
taimi o Molimau, iei le lisi ua filifilia o i latou e Molimau mai ia te tātou. Le la sau le sunga tātou MC, o ia la taitaia le vaenga whasolonga o tātou ainga o mai whai Molimau, whamole mole. Matai lo suka whawhengainga. Ia te o nā sauno atu sunga whawhengainga. Ia lo, ia le visi. Uma foi o na whairo atu i a tangata e suma i runga i nei mai a lato Molimau. Tarusanga mai la fionga i a whai Afeleti. Tala atu lava le awanoa mo e fia Molimau. A ia utangia tatou taimi, tau sisi tatou taimi. Ua nao se 5 minuti e whamole mole. For those who are coming here to speak, doing a eulogy, please, we ask, just for our time's sake, that we keep it to a minimum of 5 minutes, please. 5 minutes. Good evening, everyone. I'm the eldest grandchild of King Philip, and I'd like to briefly share some of my experiences living with King and the lasting influence he's had on myself and our family. King raised me as if I were his own child. My parents were young and building their careers, and my nana Leo was still working at the time. Kimu took on the responsibility of caring for me at home. And because of him, every memory I have of my childhood is filled with his guidance and his presence. Grandpa was always a quiet man. He never spoke much and never had much to say. He led with his actions instead of his words. He was the hardest working old man I knew. He was always the first to wake up in the morning and was always doing something around the house, or he'd already taken off to the town centre. He never liked being idle at home. He was a man of action, always moving and always getting stuff done. Grandpa was a gentle soul. He was never confrontational. The only person I ever saw argue with Grandpa was my Nana Lea, his beloved wife. And each time their arguments would play out the same. My Nana, just full angry, insulting Kimu, every someone insult you could think of. Just straight rage. Then I'd look over at Gramps. This guy would be sitting on his chair, no idea what was going on. Just straight daydreaming like a lost child. That was the relationship I saw between my Nana and Grandpa. Most importantly, Grandpa was a man of faith. Though he didn't say much, he lived his faith every day through the way he carried himself. He went to church every Sunday and served both the church and his community faithfully and without any complaints. Red Whakaoko summed his journey up perfectly. He was a true warrior for the gospel. I ask that each of you continue to keep Grandpa in your prayers, to pray for the repose of his soul as he begins his journey into the afterlife.
My clearest memories of Gimu are of them walking me and my sisters to school each morning and waiting for us at the school gates in the afternoon. In many ways, nothing has changed. When he walked alongside us, he left the ultimate example of a life of faith and love, a legacy for us all to carry on. And now, I pray that he will be waiting once more, this time at the gates of heaven, where we may one day be reunited. We love you, Grandpa. Ia manuia lama lama. Good evening, everyone. My name is Afeleti Penisio. I'm the eldest child of Peter and Lacey, and I'm here to speak on behalf of my family. Grandpa, he was a father, he was a son, he was a brother, but above all, he was a man of God. A man that, though he was at church every Sunday, his acts of faith was from Monday to Sunday. Never take a day off work, never complain, always up early. He's a man that each and every one of the boys in our family look up to. And clear memories of Grandpa when we were little. As that Christian said, he used to walk us to primary school in the morning, wait for us after school, bring us back, even take us to the dairies, shout us maybe like a pie or hot chips. But I remember there were some times growing up in primary, you know that like crazy, you think you're too cool. When they see you walking up your grandpa, you try and like walk fast, walk in front of them. But now, like being here today, you know, just seeing the man that he was, man of God, how faithful he was, I hope that the next time that I walk with him is up the stairs to heaven. To be the faithful man that he was, is a goal that all of us here should strive for. Grandpa, I just want to thank you for everything that you've done for myself, for Raymond, Cruz, my dad. You're a true man of family and love. Thank you for opening the doors to my dad. My dad is a true reflection of you. I pray one day, if I'm able to be just above a man that you are, I know that you'll be proud of me. Thank you for loving us, even though we were always a headache to you when we were young. Even now, all the times that we hid our food from you, all the times we used to run away when you used to grab us up. You're a true man of God. You're a true role model for our family. I just miss you so much, and I just thank you for loving us each and every day. You're a true warrior of God, and I really believe that you became the vessel of God that He planned for you to be in our life. You've left a legacy that will definitely be untouched by us all. But you've instilled all the values that you've taught us growing up. I could never pay you back. But to live the life of God, I know that you'll be happy with me. For all the young men here, I hope that when you look at Gimu, that is a role model that you guys strive to be. There's definitely the Superman in my life. Without you, I wouldn't be the person that I am today. And I thank you for loving each and every one of us here as your own. Grandpa.
mua nó qua rồi và phải hay gặp không thì theo cho nên mình phạm nó để mà mình nào cho tôi tổ đi một tổ này wow Fatima Simon pero na kung ngayon tinali na tuwaw umawa profinili ya sulit umawa yo panapay ang tuwina naman kinaya sa unaw loan pay kami de porama ai li foi que cara por ina le o mona polosia ina igual pela ma com ma tanga ma tui wow to vai aqui na muriaio na sua foi tu essa sua foi a Afeleti Penisio o ia do ia le tau tu ma o ia le tau sia ro fatawa wa ti o na mo mo ta tau sia lo la e o ia lai no tama vale na mai to ai sa o mai tau wa le lo fo to i ngate tu mu le lo fo wa mundia tinale ya tu wa ya to inale fa sa o fiai sa phang le ya sao phía phải kia tao chỉ kia chứ không ngon theo kiểu rồi đó vậy pha khốn luôn mà cũng ngồi phần mãi nó có video cũng là như phải vậy chứ coi YouTube thì mà cô đi một cuộc một quả mà có cũng phải mà phụ lúc mà kêu cô là lấy ra một phút là cần ngặt mấy là ấy nó cũng mà cũng ngoài ra luôn tích cực nên số công vào cả mà coi video coi qua pulang tinggal ini coi dia mak coi mai wakil itu usul bola wahai wa kurang ya wahai wali ini mas kalau boleh apa kan pengaruh pakwa waktu yang fokus tinggal yang dia ngambil format ya mengapa ao ngala phải ấy si ba lên này được của số ấy á số rồi cả thì phải ăn để có lại số rồi phải về kia ở kim uống mới được của quá lần mà đi của mình That's a kind of one. A kind of one of fire. Cái đó là phải kiểu kinh hàng rồi, ngô phận thay kiểu, cái đó phải. Thế là sao mà bây giờ cuối nó lên phải nó lên kia. Como funciona aqui? Viria conhecer o que era como que eu era na cidade. Eu vou ganhar aqui, ó. Fica, não can correr, não tinha nada. Coloca mapa, ele isso agora. O ingano vai na forma, aí cai aqui, o lesão vai.
Ana kale e kia. Lale o ngā me makani. O i ngā ngā fufo mo i hiru pa. No si se. Ika i anu kimi. Ina se ai na po kele fufo ai ngā pame. Pai a singa nando ni kua. Ya, Marielo pingo nalo, e uia na e la boma mai lo pero. Al na lunga na le na ko. Si la fia e le kua. Wa kana kana, o le muri ai nga yo na le. Ko e ma lama ko ila si fanga. O ke fa ko ese. O ke fa ma lu le kua ye. O anio se seme vamo, ka mapo so u, ka mana. Ia, o le kalarea, ke ua umbi de pamkarani, so li e kula po o teo, po ma ime e leisi, loko soli e fia kami. Wong, ia hafikai no, hafikai, la re sopo ia hoji si la momo. Ya, kijk, maar wie er is. Ja, lola ku. Ulong koi le pa ia mo ngai. O pa ia masang pengkau dah. Ei. Ka bolo wa Yesus. O ia ki ko como ni. Mo pa ulong la ia yo sang pa ia pengkau. Pa maru dua lo sunga te reiga. Ulong ya se me ocupa un guay o por calamia lo ocupa eh ana pensado o rufa ye sio como kim nge ko singia ko ai lo pula yo ko singia ko ye ko wa o eki o le kari o ngese e fa ngawa asa o lo ka sengi ia lea ke fa ko ia ko e fa e ka ko pas lo o le so ma le ka ko fa mo ele mi fa e ma ki mu i lo nga le dei ma nga mo nga le dei fa e pipu ko mo ko ba ko ai pa ka kim e ui ka ko doa o ko inga e lua nga due ko inga fai o ia o le pai ma le au o ia foi e maka ku ia i mea o ai pe fai aku lea me aru me fai ia luki e alu asko in ka no faz ko in o ira ku waile ke li loko o ira ko so soangi ai wala ni ka ko ye pai e a was ko inga rolo al mga ko inga ya ole so mal ka ko ule pa pa ki mu da ngal wenga le pai ko no ko ai o mangunga ko mai lang so ku pat ai mai se o ka mau le kala mai fa o pai se uso como el mato. Pakai timu. O mato rofa nga. Alu mari lau pai ngapa. O mangunga. Alo fangia ka pamapara. Ia moso mo fuanga tei. Ka ko lua ia. Malo u fala la. Iswa ko Yesu Kristus. Amen.
Hai. O le asoli, pea ke singa o kako. O le aso fia. Ma kua foi ke li siama. Aoki, o mo sila fia le ya me ya. O maua, e ko lua. O le o ke sa, e mo mua kula se o ko lua se i fai pesan kala i la mafukanga marungama. Ia ngau muli a kolei, se ka uma pa mea ko inga le fai ya. Ya. Tutulog. Os lagi makuha. Hindi tayo maikuha kantin. Ana hemes lagi makuha sini. Oleh mama kamu, makuha ino. You have a very special bond. Very special. Oleh mama kamu makuha ino. Belea. Ina kalau kamu belea. Kalau kamu, if you feel ya, ai, if you sok sini ai, malkupi. Ke mama masam lo kamu ke hawa ongai. Ma abel opportunity. Ngalor kamay kaya ko makyo. Alo pa ilaw ako. Ay mo po may kapalit. Wala kapalit. May leaw. Iflekay mo kung malawa ako. Pamawi na ifa. Umuwi ko na. Umufod at ama. Ilihaw ka. Say umalawa ka. Ang pamalit pa. Salah balik, wilong po na, kuya tingati, nila ang malu. Ahora que me foi free, Marie, na nada samba. Apa o seu quadro tira lá em Opaco. E daí passou uma maquinha. Yung bako, abisel kama way fifil kamay ay. E bili kira kaya bili au lafne. Bakisida esme ki ay. Ay ka mesak bako. Mesaw le kira kapa. Aro le uli o kemilo kama esme ki ay. E mesak bako. Esse foi uma peca. Kalau também fia gaya sociedade aí, ele he's thankful for anything that comes his way. Kami foi no like kiki aí, e a loja com mama avela. Ya se asina, ya se lumai. E as cobai, bakio makiti. Ele nada ya quero de mama ficando no cuida. Ele ya. Ya, lo le paia o man. Le sua fa fingainga te kai sa nunga. Mai se ai na lua. Gai kula ti fa ya sa pa. Pa le mo mo i de dia.
Sara ngofo mai la ngai u fa finga ya resima mil. Aku ni mai apa fango so fa ya ku mo. Ole mafukanga makamali. Ole ngo sau ku mo la inga le. O uska ko masang ya yo ai. Kau si ma yo ma ku. Kau le si fi. Ele ia kele la so ku nga ko inga ya o ma pawan me ya popo. Ora ki ki ora ko inga me ngo mai ko inga ai. Yo. Abi ya kura ya ko inga yo ko lua e fai aku ye. Lai me ke fi ai. Masang yang kali me ko inga. Mai ka pe ka foi ngan. Ke o pe ka inga isi. Ai fa mai ka pe ka foi ngan. Ai nga wa mo ki yo le pe ka le ma ko inga. O ma me chiki. Vai. Ele mama fukanga la ma ko inga le. Ko inga e pe vai file mu ya. Ele kaukala e nga malua, e nga vesi ko ile ko inga le. Ya. Le sa fa ya oi. Ale yo ke minga ko e fadi. Sa ko lu wa ya so ma ave do ni. Mo foi mo so ko lu fadi. Ma ko ma ke kausi fa pe ko inga. Ya nga ko bisa masuk kausi ya pe foi mo amama. So kausi. A fai me ai. Mau ke langa e fai me ai aqui. Eu mau ke langa e mo mua fai aqui ai assim uma cua. Wa foi mau ke do le ia, lo ma cua ia. A mau ala fantastic nulo. Wa uma case. Lo ma cua e fai mo fili assim ma kinga lo ko ia. Ole kausi mo menga te fia ai. Ia mo meu rose vai de leia ia mala ngam ye me ai ma ko i ia ole ma fukanga ke mi ma ko ye fan vai as ko ino ma tingala ma sakalo ma pongi de ku ia ko fa ko sia malos nga ye ma ko fu ngam ku e fai ka usanga ka usang fo ia le fai ka wa fai na mi fo la ma sema ma ia wa pape aku ngai ku le ia ma se me le ana ko ino feke e uia ma kon ko ia ka e para wale foi a ko ina ia o a pesa ko ina ia ai e a papel e ska kiku se ko mai sauna sawa ku kuspaia la poskolo o kau le o ia ko sinona Dela ya. Ala makongofo aku matingama fa. Mesi makong. Awa rupa ko inga musu mai ke au ke ia le imaro. Ba ai mai ka ia fa jang fa. So voor me no weer. upu masangi o le tunu e tunu le manu ai li ma kua sa upa ia ma ai ngana lua fa malua le au leo o yo upa ia mo manu mo sa ya kama tolu malama i tolu le fia mai si fai atu sina mo i mau molto fa ia tim Afeleti
O lo ingoa sua tofa le vai se ta alo ese le lua. O le fai ava. Tipu le te oto, ele fia le uku lea. O te fai atu o se fai ava. O le mamafutanga ma timu o le fitu tolu. Fitu tolu mamafuta i timu. O se mafutanga mafutanga. O ina hoina o ilo ai timu. O se tangata anga malu. O te leiva ai a mose le tau al pusipai e whamai anga malu. A leo ma ai a timu. O le upu moni lama. E le ai a se me pa u le ainga le. Ia te au le tau tala. O whai langi wholau ga e sa tau sia le ainga. O malanga e Australia nisi. Ai tu toi timu le. Ta lofa. O se maa taga ma kua maa kana whana lama. Whaingatana mo sia. E tau roa se whala me lawe o ai. Pea fia la maa futa i ati. Pea se mea fia i atia. O te halia i o lai whaatari maiti. Lea o sola. Wana ngona le whana no. E pere tere ia timu wa ule to tang. So se taimi o se tau nua i le maota po le lao timu. O se mea fia. Pape fo ia tia. Piso uso monu. Ta lofa. Ta lofa ia. Io il marta. Le ai se pule. Kasia na le. Uma na whaia le kua mea umana. Tā pena whaia le kua mea umana. Reila se pole pea kua whanu. Sauni le kua mea uma moe ma. E ui ma tanga o ma whana. Te ale mariu mo le. Ai le nganu. Ianga le nuk sa wani mai ya. Mo mori o lo whanga i atimu. Le sa pele lo lo. Ai sini foi na pele a ai. Masalo le sila fia le ainga le. O ti tau no lo le moto ti. Po le lao ti. Ia lo. Ta moi. Se yo lo wanes. Faitan fangat. O stangata na malu. Alofa. Sau fea mo le malu. E sau le alofa. Le alofa e le ngā. E le aia se whetalai ngā timu whake o. Tane mahuta. Maa ule topila. Nena o loa i le alofa e whamao. E siri aia timu wa ube umma. E masalo le no fuatu tau siti. O lesi me le o tau o tua i ai. O le tau siti mo le wai. Ai sa whari no hino maa. Ni teo whaasiri maa nga whare tolu mate tolu. Ai moni la wawau yo. Ia le tau o tala leu. Ia tala leu. Lea o te ngata waile e toa file e mungu o oele na le iei timu o le ukumonia o le fautua i o le nā e lau tau sile i e kala ango timu mai fea mai tau sile o le lei o fautua a lea manui ai me o mo ai le ngā se mea ai se mea ngā taimi nei ai opa wa wola le ai fa totelina le ai te alfani le ai fia le ai e le ai se ai no ko le ai
Te whakatai pui o whai a wāua. Ka whia, ora tote. Ora smeo te pete a. Wala tote le so swani a. Ia le tele sa whamatala. A leo tala me. Tā lofa ia. Stanga tā lofa. O stama noa lū. Lofa te kimi a. A leo. Sorry. At ora ai woto fia. Foi mai malanga mia. Esse de malai o nami foi. Ia, o mia la malanga kimi. E de ngalo la ba wa. Lo suna. No perto fa. Do ku pui na sura. Na fa fu lo lo. Wa au na. Yo mia la ba fa. Tonga le fia. I can say briefly in English. And I would like to take this opportunity to welcome Reverend Pakofo. Kayo, the board of the PIPC, Congregational Church, General Secretary, the Treasurer, the lay preachers, the deacons, and all the members of the church. We are gathering here tonight for the defense service of our cherished elder, Afeleti Penisio. So now I'm going back to our normal language. Very, very Maseli. Continua tua e pataro patuai, sugari, patenai. Sungai, pada tusi awal. Sungai tentupi. Sungai awal soswan. Sungai tiakon. Manipaia, manimamaru. Oleh kalisia CSC. Pai lo leo, e fai masuri o mātou ainga. E fai eisi nā mōri mau, isi o te maa ngā timu. O lo ingoa ai fai wa, mātini, timu ki uri soa. O te whātai le tua, o na ua maua maisa ua noa. Se whai eisi nā mōri mau si o te maa. O te nofo i nopi Australia. Au o manatua o te sau mo o manao o te sau. O le matu te maa noa. Ele ia se mamafutanga matini, Afeleti. E lua se kutausanga e matua i timu i atia. O te wai no whani, tapo le taimina wai. Ni sila i timu. Nā ro tina e atu wau lawa te le mamafutanga. Te lewa po le mātou mafutama. Ngā ia sa moa i marina.
e uso ia Simona, Tim Simona, ke a mantua fino ia Sunema, ta mui. O sa mui mau ni le tama. O si tama, ele ngau ia. E ana mori mau tuwa. O inga fua e o timu sa o mori mawina. Ti whātai e tua o nori dea wanoa. Whai e sina o mori mau e whai sui. Le ainga sa ti mō. O le ana leo lo tula. Mori e tua isi a mana. Whātai ni nei ta maa. Ono le mātou mātanga. E tai mea luta ai. Ma ngā luā ngā te tau. Ao le tau tai mata parapara. E ai tai mea sot. A tai tēne timu. Mō whātai ta inga. I nei sa e whaia me mātou au whaia. Me e tiro i mātou tua o mātou aina. Ma lie mata e maai, o ma lie taringa e whaaro. Ia o onga, sa e tuuina mai mo i mātou umarau. E maisio i mātou e whanau. Pātai te. A tonu tae au. Ta tele isa whamtalanga. A le neia manoa. Ta tele pa ia o le karisia. Sunga i whawhia ngaina. I put whawhia ngaina o tātou mafute le neia fiasu. Pātai. Le neia aso le tau au mai hawaii. Mori mawina. Taimi o le time service, masi o mātou ta mā, ia timu Afeleti Penisio. Ia, langi maina o sunga i Apenaina, tau le langi. Ia, whapea pa ia rasilasi o le kalesia i o le tūlanga toki. Ia, meisi o le mamaru o le kalesia, tātou whako tonga i le fiafu. Ia, mamaoni, nase ama, ia o tongia. E anga le lei mai le tua. E utou soifua lau le lei ma le langi mā. Ia aua le tātou toe aso ma tātou ta mā. Tātou te wha mā vai atua iso ma hatu ta mā tenu. Ia aso ta au. Ia langi mai le foi. Le ainga sa ti mō. Ni o mātou mau paolo. Mātou te marua i tue fia. Maua le tō whā. Ma le whā o tō tātou. Aua le tō singo le tātou wai. Ia manuia le tātou wa fias. Soi fua. Malu no suma ka tavi. No suma fa fenega. A fa fenega. Vai se poi dopo fa fenega. E fa tua. Dan poi suma ia wa fa. No la tua. Fa per poi e poi putoa na lena fiona che a cono. No la tua. Ia mai se fōi na malu mai paia o kalesia. PIPC, Kristina Gai. Ata lafa fōi matu ai. Vale, ai a se bala au le, tua se kapi ba. Peo in tātou le gele no, ai whaptai le tu, kōra le doa. Wāua le tau rana ai gani le, ai si te peo a tinga timu, wa vai tonu timu o neone, malo tā, ai o whaiwa amasi.
Wale si de fia. Wale swapa o baku aina ti mo no. Ale fa ku ya tim. Wale si de fia le afia. Wale swapa le yo ai baku aina yo kwani. Ti mo ne ai o fai ba ti. Le si dai tu o baku aina. E ai ala matou Mari, le tino le mri i le situ le matu ai nei. Ai fai malaka. E ai la fatua Mari le ba. Solo. Matu ke ai la ba fe au na PIPC nei. Le nei. Le no fali ko. Fai au na. Matu ke ai la i vai adua. Ai fa tai la no, fa te tela. Bawa so wa no. O no lau te tila atu le. E lau iai se sui o mātou. Tau songa. O timua kore. Timua neone kore. E lau iai mātou mo. Mena lenu kuai enu kumai sau whaitata. No le lau iai se son mātou ai enu. Sire. Pa mātou ua kuai. Lea. E sa amea o wisi ai ai mo. Toi. Ai whakutai. Whakutai la manoa me sunga pāloa. Para o umi gato saudi que le manda a po saudi umi ai o le manda fono so sa fa sa pa ya no lo so to ina me to so ma ma o per tu fino lo te mai fa na o ki mo no na te ma te wo la fa ta si mai no fa e la po lo to yo ya ma tua ya wa te ye si o to fa fine ma tua ya kifre pa to songa ma o matoina ma to gola fa ka fino fali ma to gola mai le fa ka sai no fali bol si le fie e ana to si la ku de tele o tuba to fino tu la fulo na le u ole ai na Bora Silvia, olha a fine, olha o tele le ite, falfa, lo matuolo. Eu sou mai se chama tua fé. Le lo matua la, o tofu toa e tua massa, e poi Taimo, o taimo lo na mola I farfa. Ao. To futua tu mata, lo na mola I tono. Afe. Ma le tema tina, lo tu le lo. Oi le tina o le bato tina. Bato per bal. Bora si la fia. Ola na fa pe da uno, ne ai. La figlio le hotel le dice olo. Ai se me ne bakwa. O le pile fa mauna le matu mai per fa. O ia foi disso calzona mato. Lo suafo batai, il suafo luto. Le si suafo na le hotel le per fa. Lo ia si le filo mato. Sui lo mato me lo fa. Lo batai ai per fa mato ai nei ale. Mo to si le fia. O le tino le lava como le bato ainda le dá e le gata e farfa pena e a papefo não sumai ya al faiba ya ao lado al faiba de tipo fai le tu punga uma mai ama com de ele ma com no fai bole si la fia le tato mata o tino a pre to soma maua o fine la toma o final la tuma fre yang fa fo sai la non taba Penisio ia fo ha ni ngole sai ina wa ave sai na yo la ko tu no fo le na no tu ma fa na to to ia na ia ba ko mai o se ai no fo fa ni ba ko mai o se ai no file mu a o vinga fo yo ta to le ma ko mai no fa ni o se ai no file mu lo to ma la ta ba ba nu ne a te mia so fuar ta male ti monone a fore
Yo, se aina, whapenaso mato langona. E whaio atu, o winga ka ua ia o ka mare. Se tangata tautua ma au na whamaoni no mato wainu. Ai, e tumu fo i la lofa. O te manatu la i nei tu la fiafi. E na ngona lo whanau loa le o iai mato bua lisi. Ai ule, o lea o mai se whanea so mato langona. Whai masui o mato. O tau songa o timu a frei. E whai loa aku so mato langona fiafi. Ma le ngaga whatau o mau. Ke whanea o mato langona. Deu so lea. O stamā le ngata stamā lofa anga le nei. Pile. A uginga fo yo le nei ka iu. Mato a inga yo whani. Tangata loko māgalo māgalo. Yo. Le ata nia i uginga mai soi fua ta male. Tangata tautua le nei mato no whani. O tusi ngai loa. Ame o me whaino i nei usina. Mato ke iai ma tima koreki bea. Mato e. Pai a tusi ngai loa rai le parisa. No whani. Pale a oma. Pale o whai te au. E a inga sa timu. Ai o whai mawaki. Mato uma nei mato tia mai. Sapoto le whamoe boi. O le tāua le o timu akoreki. Wai matua i atea. A mako uma mako tio mai lango lango le whamoe boi. O tusi ngai goa le mako. O le manumia le nare ainga le ne. I le ngata le tautua le lotu, tautua le ne. Le whaua mai whafa. Ane. Iu ai ese mato e kalesi. Ia e tasi ale kalesi ai Yesu. Le dei tua le kalesi o ngāru ai leu se nei atu freti. Ti mo leo ne freti palea. Ia whamaro whafitai le tau fua. Whafitai malo ngāru lue. O lo mato ngāru lue e whakasa. Ia mare tō tero lo ngāru lue e sempi. Ia ui aina ese. Ai a mato aku le mato aina i o whari. E whearo whani uma tangata ngāru lue whata. Ngāru lue whata. Ma pelano ramba. O le tāleni o to ina lea. Ia so masalo po o le rosu o tausanga timo neone Afeleti. O le isi lea wa le tālonga lea le mato nua whaikere. Si da fia le to tele mato tua ia so i. Sa fusu to ina lea. Sa le kalapua a le mato nuu. Dati tanubasa e ona le akanilo o tanubasa le tanpingi ia usina. Te au malibu. Ta iei la ko inga le uso le mako. Ta fusu ai la le mai yaso na le ngate kibolia le mai ai. Se bisi le sa i bayu ta yaso i masalo na au mako la silfia. Ta fusu ai la to ina mateo support na na talo. Ta tanu sama bobua. Kasi ala. Ida le kaya ni mor ko inga. Le no baka ai mo na i mo baka. Kasi ala ko ipalasi uma na pa. Sa lo fa pakisigi atu ia ma patama. Na ni de tupu. Pamatala o teleto e fusu. Watu ia lo loto o lofa. Le uso le de matos. Sa fa pera o si kuma fa pera. Uile. Ata i teleto e salma. Ke na mata ia na. Pe ala mori mautu ba. Se tangata e tūmulelo. Malanga me tutuila fo ia tu sabo. Iu po. Se tangata fo ia lofo yo mato matua a matai. Matai matamama makina ka sien mato wala. E batu aya, me se fa fo le to ina ba ia yo mato matua. Le sira fia tu ba. Io e. O tu ba, sa fa ia o ga malo. Polo to sira fia. E ata mai kele kele to fine lo timfle. Ta whai a o ngai malo, wa tō tele na whanau, wā ka mamai, ma maua ngā renga ne nei ma whaino. E ai ui ana rafu na teina lea, tu no. Ai a ka mai, ona wa maua tangata sāna, ma nua ai o ia a wāle manuia o whanau le mātou, ma whanau a sāboa. Ia mo le nei tei, ia no leo o le ki ia to tele. Ia te a whai whai uni le taukalanga, ia te whamaru waka. Ala le leila tu la su maure to fa pa ina wa pa uno na la mi ba pa manuia foi le tu pa le kalesi yo tu la panupe manuia ta to ai
ia manuia tu ia malu afia nei fiat matai o fala bla Parish yeah. Well, I'm going to put forward back. Tinaya lea matano ia masuk tina ko i whapele ia te ako whapele lo masuk tina ia tūmau hei na otoi sila kia me moli maulena uma atu nei ia ma lulua tuko i sunga papeangaina ai mai sele fa ia malu o le hafia o kote o sama whainga o le ale o lava iai sele o sunema ai le whaia lava sina mori mau la titi e winga le mafutanga maritamai a tini pe ona mori mau atu le tinai atu vao le matu mafutanga o timu lava e matu o e matu Atu alima e mātou, o timu, o Samoa, Tuvao, maritonga le ia Simona, ia o leo sumune matavui. E pito la titia e mātou a inga. O ao, e lua o tina, e te o lua foi tama. Le ai, e tolu o tina, tolu foi o tama. Pena, sanoa atu le tina. O le tina ia tauina ola. Na whaitaraina ia maua manitonga le ia Simona. O ia o se tina ia ropa tele. A o le tuangane o Ferretti, Tim Ferretti. O ia lea matua ia i mātua. O te mana tua le taimina matua ia Ferretti, Tim Ferretti Samoa. E au mailo tina tauina ola i nei New Zealand. Ona ua maua o ia e ngase ua mai. Ai te wanu atu Ferretti ua umana sa uni uma atu bepa loma tua bea uma. Ai sa tani si o tinama whai mai a Ferretti. Ale a bea lau tama o sunema o te le agu i usina. Ma sa whai a lava e le tua ngane le nā mea. Pea le whaingatai lava i taini. Ai na whai lava o pepa e si o tua ngane. Au mai ai ma ua ma si o tina i nei. O te tau i nei to a pitu o tau sana. Ma o te whapetai hei le ngaruenga le leia ni nei tama. O na o ia o se tama lofa tele ia i mātou. O ia poi o se tama e ese le whai matua. Ma o ia se tama e a lofa i so o se tangata lawa. Ole o te manatua ia so o la i titi a matu lofa i o ne hana. Manitua ia. E pe o na sau noa ia sua. O atu wharai le uma. O pe o se aso na e pia o mai matu a i. O uma aluenga. Ai poto mai i matu whai. E whaia ia mo pele, boka. Ia, o mai ai lava ma whiwhenga. Tusa lava pe mula, pe la titi matau pare. A le toa tele o tangata e o mai ai. O lea te whawhetai ai lava le tina ia. Lea, whawhetai lava i holoko. Pe o na saunua ko i sua. O le tina lele, i tua atas tamale lele. O lo iai se tina e siti atu o la lele. Me mea lea te whawhetai e lava ia lea, ia lofa ia i mātou. Mātou, o ina koe i o i Ashmore. Na mātou tau nu, na saurole tio tina si tuwa, mātou i ole sa moa, o te lepi o nufo i nei. Mātou mai roi nei,
mai tō ngane si muna ma tō whaatasi ai po ina ia na matuna noko ai I tō ngane lea ma tina ia lea. O se aina, pe ana whani ma tō aina. Mo ia ne tere ni tukele tere. Ana oa ma tō aina I lea lupa o lea tua. Pe ana whani ma tō uma ma uso tō ngane. Pe ese pe ana whani ma tō aina. Mea lea whaataitele lava lea. Tai lava ilo wanga lei ma lo alofa I ate mato. Kusia mato aina I le pile mu ma le alofa ma le tua. O info sa mato whaatasia mana yo matua I atu mao. Masi o tama o tui longa. Nama mai whaatasia atu longa. Kama tima Peretti le whanamai. Tā mātu mamanga I Australia. Nā te wata watu o mai vaistoi ina. Kei awe na si o tamai le whanamai. Nā mātu te tongi ai, mātu pāsese mātu tō mai ai. Ana o le fia au mai I sauninga muli muli o le tamai. Ai mai se ai si o tamai o to otu le whanamai. Tui longa, pere tere ia te ia timu. E o me leso. E lei loa whaatasi tui longa. O leo ma lea timu. Tai mi uma awa mātou te yasi whanma. E pe siri mai lava, ua amai esta ina o timu. Ua ame esta mea tau sabi na timu. E o anu nei a o pai le mātou lotu. Ka te talo ai le tina. A mene le lotu ai ka mai si o tama. O le anu o le te puai ei le mai o timu. O le anu o nganu ai oi. Kai atu lo si o tina ia te talo na o e kamanuia le mai o timu. Ta te talo mea lea Tim Peretti. Ia vea ia o. Ai pai na sui e si o tamama si o tamama. I mai se uso tua ngane. E mamone a tuai o mātou alo whaanga tene ia te oi. Whapitai tene lava I mea lei uma vai whaia mo I mātou. Whapitai tele leo fia, le tō poto mai, ma leo hane mai, le nei mao te paia. Hai mai se la susuna. Whapea ngoina, whapitai tele molo o roa. Manuia mai a soi kua ono o Yesu. Amene. Se Afeleti o Afeleti e maledau alanga uso G-VAI my name is John Savusa. I'm the eldest son of Samoa Savusa, who is the sister of Afeleti Penisio. There's 5 of us, 2 girls, 3 boys, and just siblings with their kids. My uncle is just the embodiment of love and service, humbleness, loving, quiet, man of duty and family. Just the love that we embrace from him, like
there's so many memories I will be going on through till next morning. But one of my favourite memories was when we stayed in a steakhouse and the wooden floors were so cold. And Kimu, my uncle, noticed that, so he went and did some measurements and then bought slices of carpets just to cover the floors. But that was just a man who my uncle was. He would come and get us for holidays. So mai mako ngale ka pao I na pale. Ma huka whakasi manang whangau. Isi keini se mo mai mea ai. So I'm just going to cut it short. Pakai lava si our uncle Imu Fleki. Manguia no malanga. I love you very much, uncle. Pakai lava o le awangoa. Ai no malo na kako I kālisia mo le kāinga. Pahoalo le te rana o susuma te rana. Pakai lava. I'm the youngest of Samoa's kids. I just wanted to stand here to honour my uncle. From the very beginning, when our mum passed away, you know, he never left us. He was always coming to check on us. And there's one man that I know that he knew how to do family well. You know, he showed us the standard of how to love your family and your extended family. He was peaceful. And just never could gauge the kind of love that he had for everybody. You know, I thought he was only doing it to us, but then I got to go with Salah and him on the ride on the Asisina, and I saw him going to Leah's family. My uncle, he was just so humble. He was a good example of a good father, good husband. And I never saw him raise a hand to Leah. You know, he got up, he made me ayin on Sunday, you know. He's a good man. So I stand here to honour you, uncle, and thank you for loving us, loving your family. We'll never forget you. Say hi to your mother, grandmother, father. I know that you're with the cloud of witnesses up there now in Levitt. And I know you're proud of your children. You left an amazing legacy. And I didn't want this moment to pass for me to come and say thank you. Thank you for everything that you've done for me and my siblings, my family. Hello, Lord, equal. I'm the second oldest. Well, first of all, I just want to say praise and glory to God and thank you for Uncle Tim's life. I just want to give a history. So Mum passed in 1976. We didn't have anywhere to go, but Uncle Tim, Auntie Leo, just want to say thank you for taking us in. We were just little babies. She was only 5 months old, and Mum passed away, and it was only our dad. But I just want to just honour you, Uncle, and just give homage to you, and just thank you for your amazing heart, amazing love. So when we moved into Onehunga, we were just small little babies. We lived with just an amazing family. So I just want to just give thanks for that. Just want to acknowledge the Loma as well. So everyone's mentioned other parents. So we had about 2 or 3 mums and dads. And I just want to honour them and just say thank you to them for looking after us. When even our dad died, they again took us in
And yeah, I just want to say thank you. Yeah, that's all I have to say.
E se lava le whaalongona I le tangata e moni le alofa. E te foi le whaalongona I tangata o le tangata o le atua. E moni lava pa whaamaoni ki no nā ngalilei I ona tangata mo ona ahima. O si leo a timu o te whaalongo I pea. Na masi mai mai foi mai whaifi au. Na mātou mo nofo lava I le matimu ma lea te mi uni lava. So I titi a tōre tau sama mātou mo nofo. E le whaapea o whaalongo I se uku e me toi ina. A o se leo fo e fōni ngai e ua le la bāti mo tau si maa ua. Ai mai te fōna ngai mai ngā sōsō mai. Si ona leo vai vai a. Ona leo vai vai a. Bala auti mo no ingoa. So e le whaapea rava o iea te si la ngona. O lona leo a halea e mo moni mai e maa whanawhana I o mātou tangata. Whanongolongo mai moni maua mita maa. Moni ma whaamaoni. Moni whaamaoni lea lofa. Mita maa I o tangata I meisi o mātou. Whaakitei rava tinu. Whaakitai lea. Whaakitai Tereti. Ayo Fiber. Tereti Mangeri. Whaakitai Peter. Siuto Alua. Racing. Whaakitai a Tala Masuru. Whaakitai a te uto umangawa. Tei mātou tau nuu ai tono lo tau whale tu te tausi. O mea ai o tupe o mea ese. Tau tausinga o mātou whaakitai tere rau. Ia le tau seru atu. Tātou wa aia manuia o le atua. Ono lo tau wanga le leima lo tau wala rofa. Aluia le tamā. Ai tātou nofo e whaawau. Ana ngā le ma le le. I le ngata I o tātou ahinga. Ia whaapea nai so se tangata lawe mana umia le peso asuani. Ia ngā mai le lea tunu ma hulu. Ia ngā le lea tua le sunga whaapea maina. Mau pea lo so I fua ngā le lea tua whaamanuia le tua le e kālesia. Ia ane se lava pa ia mane manu ai na ngalua. Manuia lo malanga tamā. Whaakitai. God is good. All the time. All the time. God is good. Yeah, ho te manato leo ve vela fala. O se pasi silanga fa mole. O lo iai ta vale o lo ko ina se driveway. Ia wala. O le license plate number o le LHR 654. LHR 654 red Suzuki. Fa mole. Numa whai ona muri a no tā wani o whia o ese ia se a inga me driveway wha mani moni o se ngā whara. Welcome, family, friends, and thank you for your time. I'm conscious of the time this evening. I know it's been dragging a little, not dragging, but just easily dragging. But thank you for your patience and your understanding. I'm going to be brief. My name is Peter. This is my wife, Gracie. I'm the youngest son of this man here. The reason why I'm coming up tonight is basically just to honor him. My father was someone that wore his heart on his sleeve. Like you heard tonight, he was someone that was very quiet, soft-spoken, but his actions spoke volumes. Timua Perezi loved his wife. He was a man that honored her in many ways.
smallest things, he will go out of his way to make her happy. And you saw that consistently, every single day, every single week, month, and year. 3 of us, Fred, eldest, Tana, only girl in our family, and then myself. I'm so honoured to have someone like Timu as my father. On the spiritual side, he was someone that was humble, very humble. You know, the book of James talks about if you humble yourself before the Lord, he will lift you up. He has been lifted up. He has been lifted up. He doesn't need to say things. He doesn't need to talk about what he's achieved and accomplished in life. God has lifted him up, and this, you being here, is a testament of the work that he does. He's someone that doesn't seek praise. Why? Because he understands. He understands according to his bestowed on his life. He understands the message of the gospel. He understands the life, right? The death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Once you get the gist of it, once you have the full understanding of the death, the sacrifice, and the message of the gospel, that's your foundation set for the rest of your life. Everything else just falls into place. His wife understands, she follows. His children understand, they follow. My hope is we can carry that on with our children. Thank you for your love, too. Thank you for your quiet gestures. He never gave me a lot of advice. He showed me. He showed me how to be a man. He showed me how to walk. He showed me how to stand. He showed me how to love my wife. He showed me how to love my neighbor. So, just want to honor him. You know, Matthew talks about you will know them by their deeds. He doesn't need to say anything. That's why my faith is with Jesus Christ right now. Thank you everyone for coming. Bless you. Ia o te mga ko lewa, ma e aka ko mau. A whai ua misila ua manoa, ia lo ia e Facebook. Tā mai kumai nasa mo i bau, ia i tā maa. Ia o rā rafa, na suma whapenaiwa, a o kau tatu sa lima, ngāra whaurana, tai. Tai ai la sa tai mol mau. Ina kai atu o moa. Ole mol mau. So ani ai tangata I mau lava me joa tini. Torina. Ka tai atu. Ele se me fai mo fie. Tai mo la tau malama mau mai. Tai mo aiga, wo, tai, alu whanau, tai au, o aiga o whiwhiria e whai moi ma, nā ole, nā tali matua, ni tina ki alea, ni sui o le kalesia, lea wala. Thank you everyone for sharing. Most of us who did not know Timu, we have a good idea now, good understanding
That is the purpose of Morimau, of testimony, eulogies. Just a word of advice for the future when you want to do Morimau. Prepare yourself and talk about the bereaved person. Talk about what he did to you. And then Morimau will be, people will clap and stand up and say, praise God. But thank you everyone. There was no Morimau today. There was not appropriate or enough. There was plenty. It was beautiful. Just an advice on grieving together. There's no family song. Yeah. Okay. You're not prepared. It's okay. Yeah. In our order of service, I'm going to lead us in prayer. After the prayer, we're going to have a sermon. After the sermon, we'll sing our final hymn. Okay? Tato ifo matal. E tua lo mato tama. Maftai mole nei tapoinga fale ainga. Ose tapoinga ua nasani mai loa ngata tumotu. Fai amato yaso pa penei maliu maleotu. Tapoinga e loloto maalingi loi mata. Ona ole manatua maftanga mainga mapele o balauina. Ai o se awala le tua e talitonu. Se awala e tatala e sosoani a tili mai ai lo nganga pa ia. Mo ye o fano noa mo i mato uma. O le mato le mafua lea o mato tapua inga fale a inga. E fai mo lo vi inga le tua. Ai fai foi mo le fa loto tele ina o i mato taito tasi. Fa manatu le pele o lo alofa malauanga le leia i mato. E ui mai i maftanga ua motusia. O lea le tua le matou fa moe pea mo le nisi maftanga ele uma le aso nei maftanga ile hall maftanga ile fale maftanga foi ia matou tala noanga. Wale pei o matou nuu i Samoa e mawhai o na matou nofo lava whatasi. Pō maao. Ai nei ua tāse i New Zealand. Ua tau mawhai e pu ese maftanga. A ua whainga tā o na o wala ese o le nuu. Ma le vava mamao no foanga. Ai alofa mai le tua, whaatasi mai, whamanatu mai, o lo alofa malauanga le lei, e maua pea i mātou yaso uma. Father, thank you for our service, our worship. It is extraordinary, for we share from the depth of our hearts, our memories, our experiences of life with our beloved Tama, Timu, Afeleti Penisio. He was and he is a great servant of yours who has impacted and touched the lives of so many. And it's hard to put in order our sharing. Seems to be everywhere because his life was everywhere. He touched many lives, not just his family, but
people in the community, people in the church, people in the villages, the suburbs of Auckland, and far wider. And we are blessed because of him. He was a great follower of Jesus as an example for us. And we pray, Lord, for his family now as they have one more night, a few hours, to say their farewell and to let him go. This is a most difficult time to let go of a loved one. But we are letting him go back to you. And so we are confident that one day we each will come home. The place that Jesus spoke about, that's been prepared for us all. Father, bless us and bless your word, what you have for us to hear of Scripture and the life. Together in worship and in fellowship. All praise and glory be yours, O God. In Jesus our Lord and Savior we pray. Amen. Our sermon in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ole la uma i sua whakaia o le kua le maa, le kua le alo, le kua le angama kia. I le tala leia a Iesu Keriso na kātou whānau i ai. O se talaina a Iesu mo i tātou. E moni o se whetelainga i ona so. Ia i lātou na mumua mumuli a Iesu. Ai, e talitonu. O se whetalainga mo tupulanga, o kerisiano, muri a Iesu. O moa, te lai Iesu, na o sau ia e maua le ola a toa. O se tamtalanga i le ola ma le soifua manuia. Ai lo loto atu lea i le ola i le lalolangi, ma le ola i le ola e whakapau. E lo loto tele whakatalanga awa onga Iesu. E le na upo e tautatu, e tu atu, le loto atu, le whakatalanga a toa. Na sau se maua e ona soo le ola a toa. Ai a toa, o le ola e whakapau. Le fia whanomolongo i le whakalanga a Iesu i le bā o ia ma o na so. E pei o le bā o le leo mamoe ma le lafu mamoe. O se tala i le luo Israel. Ma sani ma fia iei tangata tala o le leo mamoe ma lana lafu mamoe. Ale o fe mai o fe talai Iesu o aku le leo pa moe le lei. Lona winga wa falia mai, wa wako ina mai. O ia le leo pa moe moni. Ele ai sesi e sili atu ya Iesu. Ai lana whamatalanga aisia.
Wa fai mai, ele fai mai whātasi ai whālua whātolu fai mai. Awa, e tu watu lo ola mo I lātou. Ele nā o lea e whai mai, o le tamā, o lo tamā mā o le tasi. O lea lea usoe, o le whitalainga Iesu mō koe mā, o hia le leo mā koe, o I tātou, le leo mā koe mōni lava. O hia foi lea tātou te whālongo I ai, I le nei o langa. I lo ola soifua, aso te tasi whālongo I le leo alofa o le atua, Ia Iesu Kiriso le whaola. E whai mai e kautala mai, e musu mai. A e o stai ai, o le mea te maua, le ola a toa I langi, ma le ola e whamavau. I le ola leo e iai tātou, ta mātua ina I a Timu Penisio. O le loto le mafutanga, na la Iesu e iloa e au mamoe lo leo. Au te malau atu ai o mamai, muli mai. Ua patu lo takata toa mo I lātou. I lātou I loa fo'i. Me leo te malau atu I nai. O lea lau soe le aina pele. I whaile malanga to ina I atimu maawala e koe wha fōwai le lua mafutanga ma lau whaola. Palongo le leo sufafonga sumalie o Iesu yaso tai tasi. Ia maua e oe taita inga mususunga I awala mo lau manuia mo lau ola a toa I le lalanga. Ia maua e oe le ola e whapavau pe au mai maliu ma le otu. Ia manuia lau tau whainga. Ia manuia tātou ainga, ia manuia tātou tina, ia seta, ia lea, fine, alo ku whanau. It's a very brief sermon because I'm sorry, it's a very, very serious message from our Lord, not new to you. You have heard this every year, or more than once. Not just at funeral, but church services. Jesus speaking to His disciples and speaking to us for all generations. And first He says, why did He come? He came that we may have life. And not just life in fullness in this world, but life eternal. Life in eternity. So He prepared His disciples as He's preparing us before we pass away. And the life of your life and my life mirrors the teaching, the calling of Jesus. Because you follow, you listen, you respond. And the picture he taught of a shepherd and a flock is an old image in his culture. And today we have mastered the understanding of what it is. It's about our Savior calling us every day. Because He says, we know His voice. And when He whispers and when He speaks into our mind, our heart, our soul, we know. We know danger, we know love, we know peace, we know Christ's calling. And tonight, I believe, our Father Timu is trying to say to us, Palongo, leo alofo Yesu. Listen to the voice of God, calling through Jesus Christ to you and I. Walk in that path that is narrow. Don't give up on people around you. These are the families, the friends
He gave you and I. Walk with them, carry them, help them. One day they will carry you and help you. But listen to the voice of Christ. And then he promises again, he says, eternity, eternal life, I give them. So, we are going home to paradise one day. When your life, my life is ended, we will go home. That's guaranteed. That's completely fulfilled in Jesus. There's no turning around or shortcut. We're going home. But for your sake, for the peace of your mind and your family, listen to the voice of Jesus. Every day. I know you do. But you know, listen and do, that's the important part. Listen and do nothing, that's the danger. Palongo, I will finish off, or I should finish now, very briefly. Mr. Afeleti Penisio. Thank you for those who shared about his character, his nature. He's a very gentle man, very humble man. He's someone who is in this church. He's a very high elder in our church, leader, because he's he's an elderly person, but he still takes part in the leadership of our Samoan group and of our whole church. This church, I keep hearing people say PIC, Presbyterian Church, Pacific Island Church. This church has gone past PIC. It's now a union church. PIC is when the islanders came to New Zealand in the Presbyterian Church, and they formed a church, Pacific Island Church. But this church, 30 years ago, it was become a union church. Presbyterian Methodist Church of Christ, one church. And it's got 5 ethnic groups in it. Got Samoan, Niue, Cook Island, Tonga, and Parish. And they are one church. This group where Timu work with is the Samoan group. And in the leadership of that group, he is one of the leaders in the elders right across the whole church, not just the Samoan group. And the admirable thing about it, he can't speak Niue or Cook Island or Tonga or even his English. I don't think I've ever heard him speak English. But he gets the message across on what we are doing, where we're heading, what's happening. And his team of elders, they have no problem with what Tim was saying. You go there, you go there. It's beautiful. It's the language of love. Language of humility. Language of someone who walks with God. And people understand his language. And thank you to the family for sharing that, confirming that he's consistently at home, at work, at church. He's the same person. We will finish there for now. I prefer my Lord to Inaya there, the children, your family. Thank you for sharing this wonderful man with us. We were blessed by him. I have been here 21 years now, and this man has spoken to me in his gentle, calm manner. I connect with him because it's how I see life also. And a wonderful man to have in your team, in your church, in the leadership of the church, eldership. And
the reason a lot of our activity in the church get done, because there's a lot of elders who have who talk a lot, but also work hard. And this man, he just works. I don't hear him talking, but his action speaks for itself. But there are all many different people. Mano lava tato ainga, tai ni inga ni lava le tua tato tapo inga. Mano lava tai le sa. Let us now sing our final hymn from Angola. Amen.
vai atu sekolah fulanga tamu mole. Ia o ke mga ko leo o ke a sa wila. Ma e a foi o mamoli na palapo ma loi funga. A wale kua ma nomo tingali. Ia ia le leo, pa lua e whai ma sui. Pa ia a inga lua. Moli a kwai na namo i whakakai, me whamalo, na sunga, whapengaina, whakautu kai. Ia wā ka pungana māku na pie. Wā sa minga whare a inga, ngei te kāma, a piata. Ei lago ne koma. Whae mai me nana pa ia, whamaka na whanga, o māko loko. Wā hipi sea, o ka mama kua, ngei ai. Ngei skaini, o aku leo se leo, ngei, o le pa ia o ai malua. Ia wā ngei asa kono whaka moi. Lea foi le leo whakawā, wala wa kuai, na sunga whapengaina, o le whaikua. Sunga, whango le kālesia o ao. Pa ia lasi le kālesia, iong kūlanga kofi, mong kūlanga whanupei. Pa ia o sa mō poko. Ia kai ngangi, wō mau mea mai. Wala waku ai, ma whāwanu. Su aku, ma kala aku au i le hō. Leo maea o ka pegainga, pa ia o ainga lua. Ma lua fiafi, kuskaku i kukifo. Ia wāni ni aso, wha moi. Soso aku ngā, ma le ngāma whāroana, whāwhakai. Ele maua se taimi whaftai, thank you. Maua se taimi manino mo taia, the exact time of our service. It is 11 o'clock. Ia, o sfutasi le. 11 o'clock is our service, not 10 o'clock. All right. Let's try and have something to eat now. Ia, kako sua proa, o mevela pa. Kai. Liliu le taimi Liliu le taimi se ya ufaya tu usulo molana Se I efusi mapa mai itatele imalana E pese tawa tu I mai la uanganga Ua motu siya la tamafu Elena lo oe se ia umala umanaba Elena lo oe se ia umala umanaba Sa e taita I lo lima ia la ole tusipa ia Ina u matua na unili watu lipia E lava ina ele fia fia Aisa ele tu ula foia Olo walofa wala ile ni manuia Liliu le taimi se ya ufaya tu usulo molana Se I efusi mapa mai itatele imalana E pese tawa tu I mai la
Afeleti Penisio Ai sauhia e alu ia manuia lau malanga Ole a umufo a ua malama lama uala Ole a umufo a ua malama lama uala Ili ule taimi sea ufayatu uswila ulanga Sima poma itate imalanga Isitatu imala uangana Uamotu siya la tama futama Ele malo oe Cheia umala umanana Ele malo oe Cheia umala umanana Manuel vau sei tau sangi mai Katule langi sei sa ini mai